Denge gel, denge Kurdistaniye. شنوندگان روچیان رادیو دنگه گلدن باشکدارین هجای رو 25 مجدار 2025 سه‌شنبه بروکسل ساعت 8 لامده ده امنو چین سریس به پیشکش بکندم دم آزادی ری براپویه سروکاتیا مجلسی گو شانده چو ایمرالی و انجامین ارینی هاتن به دست خستن سروکاتیا مجلسی پشت هفدیتنا کمیسیونه یا برای راپوره داخویانه که نویسکی و شان سروکاتیا مجلس راگاند گو هفدیتن پیکاتیه افتشاتن پروه کرن کمیسیون اما پنج تباخ 2025 ور و 17 جاران جویایه و عالی پیوندیدار گهداری کریه جوینا 18 کو 21 مجدار 2025 ده پیکات به پرانی دنگان بریار هاتایی کو لگردگاه ایمرالی گهداریا ریبر عبدالله öcalan بکن لگوری و بریار شانده 24 مجدار 2025 ده چو گردگاه اولهیا بلند تیپا فیا ایمرالی پشت بانگا عبدالله öcalan 27 سبات تکر ریخستن خواه سکر و بردانا چکان و لسوری مطابقات ده آداری پرس جه عبدالله öcalan هاتیه پرسین و برسوین برفره دایه دواره یک پاره بونا جواکی خردکرنا خوشک براتی و لسر پرسپکتیف هرمی انجامن ارینی هاتنه بدست خستن کمیسیون نها شون و جی جبو آرمان جه خواه پیک بینه و هلوستا خواه بریاردار بدومینه برزداری جرای گشتری رادگیهینم 24 مجدار 2025 آنگو دو شف داخویانی هات بوداین کمیسیون به مجاره هفدیتنا ایمرالی 26 آنگو سبه دجوه روژه و جوینا 26 مجداره آنگو سبه هفدیتنا ایمرالی بریبر اپوره لگوری آجانس مزبوطامی راگهان ده هیتا کمیسیون کو بریبر اپوره هفدیتین کریه و دجوینه ده دتاین هفدیتین پاره بکن لالی دند جدامزرنر پارتیا دوا عبدالرحمن آکسوی کو ده همان دمده پارلمنتری بیتلیسه یه جی پارتیا خواه استفا کرد عبدالرحمن آکسوی و کسیدم جی بریارا پارتیه یا جی بو سردانا ایمرالی دستشان کرد پارلمنتری بیتلیسه لسر حسابا خواه میدیا دیشتال دا خویانی یک برفره داو گود ور چرخه که دیروکی کو جبوگل کورجیانی هلوسته که دموکراتیک نهاتیه نشاندان جبو چارەسەریه جبر پرسیاری نهاتیه گرتن سرخه جبر ویکه جرای گشتره برزداری رادگینم کو من جی ایرو او پی و داویل اندامتیا خویا پارتیا دوا آنیه تاوی CHP یک جی پارتی آنجی دوا بو کو بریاران نچونا ایمرالی داب اندام کنسر و برا کجک مصطفی کراسو بریارا CHP نرخان تو گوت سدمن CHP ی نچونا ایمرالی باسیت و جریزه اندام کنسر و برا کجک مصطفی کراسو د برنامه تیبت ا تلویزیون مدیا haberi de bersivda persen rojnavan Kadir Hürdoğan Mustafa Karasu bu mabeysa salvegera çulu haftan a berxodan ane teveyi nırxandın kir u diyarkir ku PKK didiruka Kurdu Kurdistan'da var çarxake PKK didiruka Kurdistan'da peşketirin set salan derxistiye hole jivi ali ve carek eden rastiya civaka Kurd derxist hole nırxın giring le Kurd bu ne zedekir tevgera ku PKK jere peşengiye kir nırxın heri giring en mirovi ve ki azadi demokrasi mav u hukuki de civaka Kurdan dava kiriye xata azadi ajine hassasiyet ekolojiye dinav gelde peşxistiye de encamede nasname kenuya Kurd derxist hole le Kurdistan hema beje herkes van nırxın tekoşine naskir u mezin bu naha dinamike ke rastiya Kurd çebuye bugutine kedin naha avhavaya ke Kurd pekatiye imaja Kurd bu ne guheriye hezaveya siyasi bibandor buye gele ku Kurd bisaya tekoşina PKK'li ruşata navin bu civake ke revşenbiri ya heri qadim
Hatta ev nirxên ku PKK afiran diye neyin dîtin rastî jî nayê îzah kirin. PKK rola xwe ya dîrokî lîst hebûna Kurdan mîsoger kir. Mijareke din ku Mustafa Karasu bi berfirehî nirxan jî 25 mijdarê roja cîhanî ya têkoşîna li dijî tundiya li ser jinê bû. Mustafa Karasu têkoşîna jinê weke têkoşîna mirovaniyê penase kir. Êrişên li dijî jinê, êrişên li dijî mirovaniyê ne, êrişên li dijî civakê, êrişên li dijî azadiyê ne. Divê herkes êrişa li dijî jinê weke êrişeke li dijî xwe bibîne. Ji bo azadiya jinê baş were fêm kirin divê mirov sosyalîstekî rastaqîn be. Heta ku şîdeta li ser jinê re nebêjin na tu wateya gotina şer re na jî tineye. Niha em qala şîdeta mêr dikin. Ji ber vê jî divê mêr ji çanda şîdetê rizgar bibe. Ev çandeke pir xirab û kirête. Yê ku şîdetê li jinê bike nikare bibe welatparêzekî baş û demokratikeke azadîxwaziyê jî. Endamê konserê ve berakeceke Mustafa Karasu derbarê hevdîtinên Komisyona Demokrasî Xuşk û Biratî û Hevgirtina Millî de jî nirxandin kir. Rola rêberapoya di pêvajoya aştî û civaka demokratîk de bi bîr xist û got piştî hevdîtina bi rêberaporê pêvajoya berê wê di nikaribe dubare bibe. Divê şert û mercên azad ji bo rêbertiyê werin ava kirin. Rewşeke ku siyaseta demokratîk karibe azad pêk bîne divê werê amade kirin. Ev pêvajo ji bo gelên Tirkiye firsendeke. Sedemên CHP yên neçûna İmraliyê basît û ji rêzê ne. Heta ku rêz nedin rêberapor ne pêkane ku rêz bidin Kurdan jî ya ku rê li ber şer vekin polîtikaya dewletê ya li dijî Kurdaye. Tişta ku AKP dike ji bo helwesta CHP nabe sedem. Gotina pirsgirêka Kurd heye têrî nake divê rêya çareseriyê deynin holê. Ciwanên Başûr serdana Amareyê kirin. Şandeya Başûr ku ji rêxistinên ciwanan ên Partiya Komünîst a Kurdistanê KCP û Partiya Sosyalîst Kurdistanê PASOK de hatin rihayê. Şandeyê pêşî serdana Partiya Wekevî Demokrasiyê Gelan de partiya rihayê kir. Pişê şandeyê serdana gundê Amareyê ku rêberapo lê ji dayîk bûye kirin. Birayê rêberapo Mehmet Öcalan, hevşaredarên Xelfetiyê Saniye Bayram û Mehmet Karayılan hevserok û rêveberên partiyê Xelfetiye û endamên Meclisa Dem Partiyê Rihayê beşdarî serdanê bûn. Di serdanê derê ser yekîtiya netewî û pêvajoya aştî û civaka demokratîk nirxandin hatin kirin. Hat zanin ku şandê piştî hevdîtinên li Rihayê wê îro biçin Ankareyê. Ciwan ji bo serdana İmraliyê bikin wê ser li Wezareta Dadê bidin û daxuyaniyê bidin. Li Helebê ji bo du şêdan merasim hat darxistin Meclisa Malbatên Şêdan a Şêx Mexsûd Şefiyê ji bo gerlaya HPG Axîn Xebûr û Şervanê Qesedê Emîngabar merasim darxist. Merasim li qada şehîdan a Şêx Mexsûd hat darxistin. Bi sedan şeniyê Şêx Mexsûd Şefiyê beşdarî merasimê bûn. Hevseroka Meclisa Malbatên Şêdan a Helebê Remziye Salih di merasimê de axivî û sersaxî ji malbatên şehîdan re xwest. Remziye Salih anî ziman ku dê şopdarên riya şehîdan bin û destkeftiyên wan biparêzin. Endamê hêzên ewlekariya Hündürün Şêro Mihemed jî axivî got berdelên ku li hemberî êrişên dewleta tirkatinê dayîn bûn garantiyên ewlehiya civakî û siberoja jiyaneke azad û birûmet e. Heya welatekî azad û demokratîk em ê mîratiya şehîdan bidomînin. Endama mala Êzidiyan Yıldız Marco jî destşan kir ku ew bi ramanên azad ê rêberapo bawerin û wiha axivî. Em ne aşiqên çek û wêraniyê ne lê em aşiqê aştiyê ne. Tevahî berdelên ku hatine dayîn diriya pêkarina aştiyê de ne. Piştî axaftinan wesiqeya şehîdan hat xwendin û radeysa malbatê wan hat kirin. Ciwanên Amûdeyê cejna berxwedanên netewî pîroz kirin. Salvegera 47 a cejna berxwedana netewî PKK li Amûdê ji aliyê ciwanan ve hat pîroz kirin. Şahî li qada jina azad a li bajarê Amûdê bi beşdariya bidehan şêniyan hat darxistin. Ciwanan di şahiyê de wêneyên rêberapo alên PKK bilind kirin. Li ber stranên şoreşkerî jî govend kirêdan û duruşmeyên pîrozkirinê berz kirin. Dadgehê biryar da ku Mehmet Çaqas wêneyê dersînordar kirin. Dadgeha îdariya
Lüneburgê ya bajarê Almanyayê du ji bo doza siyasetmedara Kurd Mehmet Çakaz civiya. Rûnişta dadgehê bi alaqeyeke mezin araya giştî hate şopandin gelek siyasetmedarên Alman endamên partiyan û meclisan şaredariyan û endamên medyayê di rûniştinê de amade bûn. Parêzerê Mehmet Çakaz diyar kirin ku li Tirkiyeyê li dijî Çakaz dozeke nû bi daxwaza cezayê müebbeta gîrankirî hatiye vekirin. Dadgehê di rûniştinê de biryar da ku Mehmet Çakaz neyê dersînordar kirin. Beşkerekirina biryarê re di salona dadgehê de şahiyeke mezin çêbû bi biryara îroya dadgehê îdarî ya Lüneburgê vegerandina Mehmet Çakaz ji bo Tirkiyeyê ji aliyê hukukî ve bi temamî hate rawestandin. Mirin. Berdevkê Taliban Zabullah Muriç ragihand ku li parêzgeha Xostê ya Afganistanê di encama êrişa hawayî ya artêşa Pakistanê de herî kêm 9 zarok û jinek mirine. Mûcî hat destşankir ku li navçeya Gürbîsê ya Xostê nîvê şevê mala hemwelatiyên waliyên xan hatiye armanc kirine 5 kur û 4 keç û jinekî jiyana xwe ji dest dane. Mûcîhan got ku Pakistanê li parêzgehên Kunar û Paktika jî operasyonên hevdem kirine û li wan herêman jî 4 sivîl birîndar bûne. Belê godan cemen û çên serî ve pêşkêşkirina xatirê we dem baş.